akufe i-African National Congress, akovuke umkhonto wesizwe, ngoba yimi i-remnant esele. Bambulala uChrisani ngoba bebazi ukuthi naye uzoba nje. Bambulala uRobert Sobukwe because bebazi ukuthi naye uzoba nje. Basishiye ngalaba oTokyo Sihwale abanobuso omngathi obevaslap behambe bekhuluma everywhere ngamaphuza face bezenza ingathi veterans nama icon. Basishiye lezinto ezi-useless ebebazi kahle ukuthi ngeke zikwazi ukusirepresenta for economic emancipation sisaphila kulomhlaba. So basishiye nabantu aba-useless. Why umsholozi bemenza lento abamenza yona? Imedia babukhomo iyabhala babukhomo, lalela babukhomo, ngingakhulumi nje for ukukhuluma. Uyazi ukuthi amaGupta, ngikuhlebele wena mhlambe nawe awazi, uyazi ukuthi amaGupta bekuyisebenzi zama-Ruperts. AmaGupta bebesebenzela ama-Ruperts from isikhathi sikaMandela. Bebephethe ama-subsidiary imani ngichaze, bebephethe ama-subsidiary company wama-Ruperts. Kungazobonakala i-looting eyenziwa abelungu belutha imali ye-state beyilutha ngamandiya, and kwathi makungena angakwazi ukunegotiate noMandela, azange bakwazi ukunegotiate noThabo Mbeki. Wafika uZuma, kwaba ngathi uZuma uyayivulela i-idea yokuthi amaGupta azimele. Wababuza ukuthi nizokwenza, bathi sizothatha umnotho esizowuthola siwushare between the black and the Indian community because sikhathele ukuba yiqhila ze-white monopoly capital. Uyazi ukuthi ba-transport amalahle besenza lento yokuthi load shedding ingabikho, bestabilizer indaba ye-load shedding, betransporta. Yazi bathatha how many percent of the economy? Bathatha 5% yomnotho. 5. The way umlungu ezonda ngakhona umuntu omnyama wayelwela nje ukuthi amaGupta azobe phethe u5% out divide between blacks and Indian community. Balwa bama ngenyawo bathi ngeke yenzeke. Wamosha uZuma ngokuthi abayeke balende eWaterkloof base. Bathi mabelende eWaterkloof base bathi sukile ke manje i-airport yethu le. Uyithatha kanjani ayinika amaGupta? Baqala ke manje bafaka imedia kumaGupta, bafaka ama-cabinet minister kumaGupta, bafaka inkandla kumaGupta. uHersof, nina nizibukela indaba babukhomo, uHersof lo we-billionaire uhambile wayohlangana nalomfana ekuthiwa uPensela, uPanuel Black Pensela something. Wahlala noPensela bakhuluma lapha uHersof wathi Zuma did nothing wrong. If anything, Zuma was Father Christmas. He was giving to his people. Nabantu baze bathendara ngenkandla bezama ukuzenzela imali, enriching themselves. Abakwazi ukumthwesa icala today because it's a consequence of their own corruption ukuthi bathendare ngenkandla benze lento bebayenza. Umsholozi engazi izinto ezenzeke enkandla nama-firepool ofikile embalula bayavela namhlanje bavela ngamaqiniso. Today funeka sihlale nemedia yama-Ruperts, simamele iy'ngane zethu ezina-20 years ney'ngane zethu ezino-16 years zizositshela ukuthi we were not there. You can never address the future of your economic liberation if you do not know the hatred that the white person has towards you as a black life. Akunamlungu ofuna ukushare umnotho nawe. Akunamlungu ofuna ukuthi own any strategic means of production. Nithi sibe nepeace babukhomo. You must watch the space because ipeace izophela. Into ezokwenza ukuthi ipeace ifike phela khona ukuthi asinayo lento abayinikeza uDesmond, ubani uDesmond Tutu, lo baba lo wempurampura lo
lo uyabona lo bahamba ngathi ku Matrix ehamba ngathi u Keanu Reeves ingathi ku Matrix efaka impura yale kulela sonto lakhe lama Anglican asinayo thina le million abamnikeza yona for i Nobel Peace Prize thina singabantu abamnyama siyahlupheka singabantu abamnyama sayita amakhandlela singabantu abamnyama ingane zethu zishele emikhukhwini namaparafini singabantu abamnyama siyahamba siyophaphatha emabhunwini ukuze sikwazi ukusebenza abacabanga ukuthi bangcono yilabo benziwa amanenje emsebenzini ngenxa yokuthengisa ngomuntu omnyama yilabo abakhushulelwe benziwa ama supervisor because bakhuphuka ngenyembezi zomunye umuntu omnyama bafike bazenze ngathi kukhona into engcono ngabo nasemalokishini kanti bahleli kule ihlalo abahleli kuzo ngenxa yokudayisa umuntu omnyama bemdayisa emlungwini anytime ubukela umuntu omnyama ephumelela ngaphandle kwelotho ubokwazi ukuthi uthengise ngomuntu omnyama ukuze afike kule ndawo ahleli kuyo akekho umuntu omnyama ophumelelayo emsebenzini engazange ahlafune abakhe abelungu basifundisile ukuthi ukuphumelela kwethu will come at the expense yokuthi sihlafunane siqedane sodwa that is why mawuhlafuna abantu bakho bakuthanda kakhulu that is why mawuprotecta impilo zabo namabhizinesi wabo basheshe bakupromote ubasavele imali while bona bengakubhadali le mali oyisaveayo abelungu labo akunamlungu yovuka nangelinye ilanga babukhomo esigadile thina emalokishini wena kwakho njengoba uhlala manje akunamlungu ohleli ngaphandle egadile kodwa mawungaphuma kwakho uhambe uye edolobheni eliseduze nawe uzoyithola indoda yomuntu omnyama ingalelanga ebusuku igada impilo yomlungu ngaphandle ishiye nezingane zayo ngibonisa umlungu obona impilo yomuntu omnyama ibalulekile to an extent yokuthi angaphuma hamba yoyigada angeke uzumthole siphukuphuku siyabantu abamnyama masizolokho sicabanga ukuthi kukhona into ezovela ngeDA enhle lama percent abawatholile KZN bekungafunekanga bawathole if ingqondo yomuntu omnyama ibihluzekile ikwazi ukunderstanda ukuthi umlungu akakufuni uhlafuna etafuleni elilodwa naye and for as long as uhlafunela phansi uzokutshela ukuthi yiba nepeace ngoba yena uyakwazi uku-afford ukuthi adlele phezu kwetafula lastly babukhomo into engifuna ukuvala ngayo yile until kuze kufike lapho esithola khona u2/3 majority angeke size siphumule and manifuna ukuyazi iDA hambani niyoyibukela babukhomo asike siyekeni kancane le amaZimbabwe le asike siyekeni amakwerekwere izwe lihambile is gone manifuna ukubukela ama consequences amamenemene wamaphixi wabantu abamnyama abazikhohliwe ibhamu abadutshulwe ngazo umbuso wobandlululo abazikhohliwe izilonda namanxeba ezavela emzimbeni ulombuso wobandlululo hambani niye nekhaya elitsha yabo njengoba nihleli kulo live ake sihlanganiseni imali siye nekhaya elisha siyobona ilokishi elingaphansi kweDA uzokhala inyembezi asambeni siye negugu lethu siyobona ilokishi elingaphansi kweDA uzokhala inyembezi asambeni siye kuma Cape Flats lapha ekuthiwa iDA yakhazimula khona lezi iphukuphuku zithi zifuna ukusave iSouth Africa kodwa azikwazi ukusave iCape Flats azikwazi ukusave igugu lethu man azikwazi ukusave ikhaya elitsha but zithi zizosave amalokishi ingane zethu akhulela kuzo zithi zizosave amalokishi wase KZN zithi zizosave amalokishi wase Johannesburg itest yokuthi uzophumelela phambili ibonakala emuva lapho suka khona ayikho into iDA yake yayenzela umuntu omnyama emalokishini hamba babukhomo uyethembisa mawungangikholwa hamba uyethembisa baphatha for 5 months benikwe yilo okhala kakhulu namhlanje benikwe umalema lo khala inyembezi ngathi ushayiwe namhlanje ukuthi ANC ingene ekamereni yazivalela noGogo Helen nayo uyakhohlwa ukuthi yena wazise
wasekamereni la ekuruleni, wafike wasivalela nogogo Helen wamnikeza ekuruleni, yaphatha 5 months iDA, ya collapse the whole of ekuruleni, kwa striker umuntu omnyama kwaze kwa striker ngisho namateksi bengayifuni